Sanbonani, this is your girl, Mabuhleza, Blackberry, black coffee, no cream and no sugar. This is your Vietnam favorite episode of Ezasekas'Lam, and guess what? Senkangal, you guys asked for it. Nithe ngicela ukuza professor ukuthi uchaja kanjani uhlala va amanamba. Namhlanje sila so tuna radio ngor kanjani mntwana yami. Mntwana yami mnandi ngiyashisa yo. Yazwakala ukuthi asike Soweto, but then bafethu ningakhohle ukuthi igama Ukuthwala DR MC aka Mr. Nkangala kaofela yamotsela. Yeah. Yes. Mr. Cool himself. Bafethu, you don't forget to like, subscribe, comment down below batshele Ezasekas'Lam wherever you are, wherever la ufuna ukuthi sifike khona silapho nezinja zami. So Sanbonani, this is your girl, Mabuhleza, Blackberry, black coffee, beka, no cream, no sugar. But you guys asked, Mr. Lile, and guys, hambani nenkangalo landa no professor. Asitshela kahle Gogo Ndluvu. Ngalezinto ezinye beniphikisa ngazo today. We had to make it final bafethu. Ku Mr. Professor sitshela yonke into le benisiphikisa ngayo. Mntwana yami. Ayizinto but mina ntwana my town khulu. I hope it's not our final day. Samele sesigangeni. Asengikhulumela ngendaba zama question amaningi. Ngathi uyangabazeka nje uprofessor. Yeah, namhlanje sikhatheni ama question bafethu sicoce nomkhulu. But then ngiyalazi igama Ukuthwala DR MC aka who Mr. Soweto kaofela yamotsela aka Mr. Cool himself. Welcome ku Ezasekas'Lam show kaMabuhleza. Siphethile round pondo ke sama nomkhulu uprofessor mkhulu sibuyile. Hey. Yeah, okay. Sanbonani balandeli nabathandi bayo Ezasekas'Lam. Hayi bafowethu ngihamba nawo lamadodo AK banibani. Ntariana yamotsela. Yeah, ngihamba nayo black coffee. Blackberry. Kunzima kakhulu bafowethu kushubile. Sisesekhona la enkangala ngisazozwa ukuthi bathini namhlanje bathi baphikisa kwenze njani. Hayi bafowethu ngila esigodlweni sami la ngithakatha khona ngila ngenda khona yonke into la sizela khona abantu ukuthi abantu bathole ukuphila. Into ebalekile Buhle no AK Tariana man hey hayi ufana na aw Tariana okay Tariana into ekhona ila ekuthenini singakhuluma kuze kuse uma sesikhuluma ngokwelapha ngoba ukulapha noma sikhuluma ngekujula kokuhlola kudzinga umuntu lo neliqiniso futhi kudzinga umuntu lo ngathi ngikhona konke. Uyabona le inyanga le akusingile inyanga le greedy le ethi uma ufika kuyo ithi beka noma yini noma yini malume sinakusiyo lenyanga ukuthi inoma yini lenyanga inyanga ehlolayo ethi mayihlola futhi uyabona mase sikhuluma ngokulapha manibale since uqala ukuvuta bongakavudi wena bongakavuti anobudli hayi nawe ongakavuti ungangihlazi yeah uma ngiqala ukulapha abantu was 1994 so uma ubuka experience angisho wabona uma uyoqashwa emsebenzini iCV yakho baye babheke iexperience isipiliyoni kahle kuthi hayi mara ngempela lo muntu singamthatha. Into engifuna ukuchaza kuyisho ukuthi ukulapha kungekujula kwenhliziyo nedlozi lomuntu nokuzimisela ukuthi uzimiseleni noma ufunani.
ukulapha akusinto ukuthi ungahamba udlale ngayo isiphiwo samadlozi noma mona isiphiwo samadlozi idlozi alihambi lifuna into letinyindi lifuna nethi ukuthi wena uhlale ukhuluma nalo uconnecta nalo idlozi lifana nomuntu othi mina ngumfundisi ngishumayela ivangeli lokuphilisa lo muntu lo naye uhlezi athi ngihlezi kuNkulunkulu ngihlezi noNkulunkulu mara mina ngihlezi nobaba wami ongasekho ngihlezi nekhehla lami mina ngeke ngakhuluma ngelinye ilanga ngathi umkhulu wami ngidalwa umkhulu okuthiwa legenukile umkhulu wami bekuligedla mabathi genukile bachaza ukuthi mangathi akusi bekungasi bekagenula impela bekungasi like bekungabi kusasa angathi angeke ukubone la kusasa kushuthi bekakuceda bengicanga ukuthi la ngeke mangithi genukile noma angathi umfato wakho uyamfuna genukile bekamthatha wakho manje akusubabami umkhulu wakhe bangagqoka ibruku bekagqoka ini ushone ngo2011 bagqoka lijobo kuphela yini ijobo mkhulu ayi konje phela thina sase you understand akusiphayi irogonyana so itradition eSwati bekagqoka lijobo kufana nemvunulo yesiZulu so naye bekavunula ngeSwati bangaligqoka ibruku mkhulu nesicathula bese siza silo sithi hayi mani mkhulu athi lelinyawo lithi ubona nalo lami nje ngifute yena bekuyindoda egiant idze ingaka so into lengifuna kuyisho ngichaza ukuthi abaphikisayo ngibamele and then ngitsheleni ama questions ngizobaphendula basuthe futhi indaba isemanzini mkhulu yabona le ukuthi kunabelungu emanzini sicela usithathe futhi go through that process ukuthi wena wathwasa kanjani wangena ngisho emanzini wahlangana nabelungu kune misunderstanding emanzini angizange ngathi kunabelungu kuphela kunabantu emanzini asiyibeke nje njalo kunabantu abaphila emanzini so uma ngizosuka ngiye eLondon ngangihamba abelungu bafika emkhathini kwelwandle bathi bangikhomba isiko labo kuthi bona baphila kanjani bayenza njani ama rituals abo ezithina singafuni ukwenza owethu ama rituals ne ngicala ngaleyo belungu so masifika emkhathini kwelwandle ngikhuluma ngala eDurban Riverside hayi lokanye ngikhuluma ngase London eBritain masifika emkhathini kwelwandle bathi labantu sifuna ukukhomba Prof cause ngangiyelapha kuyolapha abantu ngesipiliyoni sami so uyayibeka wathi isipiliyoni experience isipiliyoni sami ngangiye eLondon kuyosiza abantu ngikhumbula kahle unyaka wawunyaka ngo2007 laba ngithatha khona sangena deep ngaza ngathuka ngathi laba phela umuntu lomnyama mebafuna ukungikhamela ngale phakathi emandini mangifika labathi no thina masiyenza ukuphahla kwethu siphahla la ne sengibuye futhi endzabeni ukuthi ngaphansi komhlaba kunempilo ngaphansi kwamanzi kunokuphila abantu bayaphila mase siza kuphi ebunyangeni ukuthwasa emanzini sikhuluma ngokuthi kukhona kuyaphila abantu abathwasa emanzini bayaphila kukhona umuntu othatha inzunzu ngiye ngayibeka ngathi kunenzunzu yomfazi kunenzunzu yendoda inzunzu yomfazi yiyo ethwasisa umuntu eyendoda ayimthwasisi umuntu yamlimaza ngaphansi komhlaba uma uthathe inzunzu uyothwasa ayifiki phela umemezele ukuthi hey bantwana bami namhlanje sengemanzini mina ngithatha inzunzu inzunzu iyakwazi ukuzidonsela umuntu wayo imdonsa kanjani inzunzu asithi njengawe iyakwazi inzunzu Italian ethi katlego once hayi kodwa ngeke phela Italian iyakwazi ukuthi uthandane bese if unesiphiwo sokuthi kumele uhambe uyothwasa through yona ikunikeze isikhwama uphume emanzini sophuma nenyoka yakho yokuphilisa abantu yenzani inzunza iza ngento oyithandayo bese imayifika ikudonse maybe ngemali mayiqeda ukudonsa uma uthi uthola imali igcwele lapho uthi assess
Oh idlozi lami langigidela kanti alukugideli seyakudonsa bese uyahamba kungaqondi umuntu ekhaya ukuthi untaliyani nguphi bathi hayi khona kufuna senze njani bayolanda abanye futhi ngobuningi bakhona ayikuthathi kunabantu abazokwazi ukubona ukuthi nangu ungene la uthi omunye umuntu prof usho ukuthi kunomunye umhlaba if athi nginamanga mina angitshele la uma ugibela indiza manje uflyer uyale phezulu wabona manje masibheka lesibonani kublue angisho sky blue angisho noma se indiza ihambile ingenele phezulu still ku sky blue lamafu asolo still akhona so mawuthi nginamanga kufana nokuthi uphambene kusho ukuthi nalezulu alikho ke okay ngikho lapha indaba yami ithi ngaphansi kwamanzi kunempilo ngaphansi kwamanzi kuyaphilwa uma unedlozi lenzunzu gogo likhona ngithe mina ngikutshela ngamamkhulu wami angathi lo mfana wami uguphi bayangangifakazela mamkhulu wami ngimbeke lapha esithombeni umbonile mamkhulu wami nanyalo masingahaya siyomthola asiqhwala uNkulunkulu amside angiside nami uzoyibona lento engikhuluma ngayo angigcinelene ngoba sewukhula khulini mamkhulu wami uma uyofika akakhona ukuhamba but uma avuke edloti uhamba so inyawo zakhe azilinganani but mavuke edlozi ziyalingana so uma ngikhuluma ngento ukuthi wathi wasemanzini 100% hayi fake or ini uyangizwisisa wathi waphuma nenyoka umamkhulu ina iPad inyoka hayi le python abayithenga lapha ePython uyangizwisisa inyoka ephethwe inayo yonke into ingashodi ngalutho mamkhulu wathi bantwana bami la ngibuya khona akusilula ngibuye mina lesipoko singibambe bhuti mangithi isipoko mina lidlodi ngilibita nje ukuthi isipoko okay sure isipoko singibambe masingibamba sipoko ngangithi mangiyogitsa uNkulunkulu muhle ngoba sesekhona naloma ke stoya kuye okay yeah siyeza uma ngiphumela lidlodi mina ngangigizela emandini ngangagidzi la uyangivizisa ngangigidza kuphi emandini ngangagidzi la bogide emanzini that's why bathi ngudabula manzi so like phezulu kwamanzi njengoJesu hamba phezulu kwamanzi naye wenza kanjani no angithi like phakathi angisho sekulomhlaba ngaphansi kwamanzi thank you ngathi mangiphuma idlozi ngangigidela emanzini ngoba nginedlozi lani lenzungu ya lengavuke mkhulu cimani lentela so ngangigida kanjalo kuhambe entaliyani blackberry uma kuhamba kanjalo kuhambe kufike esigabeni sokuthi ngithwase ngithatha amandla ami until ngicethe uma sikhuluma ngemanzi sikhuluma ngomndawo umndawo nalo sikhuluma ngomndawo masikhuluma ngomndawo umndawo uye oyenza izinto ukuthi ziyenzeke so abantu abaningi nginokubachazela ukuthi uma sikhuluma ngomndawo sikhuluma ngedlozi elingakuncingi so umuntu uma ngabe aka understand idlozi elingakuncingi angayisho lento athi ngaphansi kwamanzi akunakuphila but ngaphansi kwamanzi bhuti kupheka ipapa livuthu ngasho futhi ngathi mina lo mfathi ukhona kusuke la emanzini aye edrobheni ayothenga timpahla athenga nayo yonke into akwazi kuyithenga athi omunye uyaya bhuti lo muntu engikhuluma ngaye angene lapha bathengisa khona amahiya athenge amahiya abuye nawo uyangivizisa maqedza kwathenga amahiya abuye nawo aphinze sigqoko kube bahle lemanzini uma uphuma emanzini yonke into ihleli kahle uyangifa uyostoka mabhithi yonke into ibuye ingene kuphi emanzini so amanzi kunomhlaba ngale kunenkulumo enye ngizokutshela yona namhlanje ama scientists akayenza lento bathi bafuna ukubona ukuthi bangakhona ukubona lezwe lento ekwazi kuliyakha bathi mabafika bathola iphethe bathatha umntwana walento
phela mawusuka wena bathi udinewe ukwatile akunadinewe ukwatile sikhuluma ngenzunza inzunza uma ungalo kanjani hayi ukuthi basuke bafuna ukubona ukuthi kwata kangakanani basuke bazama ukutrigger lento ukuthi maybe bangayithola ihleli khona so that they can capture the secret underwater uyangvisisa so akusilula ukuthi ungacapture noma ungule lento le ngoba even now as I speak bangizwa uyangvisisa amanzi ngaphansi kwamanzi kunokuphila kunomuntu Tariana ondlula emhlabeni manje nimfakeni ngamanzi loyo andlula lo muntu emhlabeni undlula emhlabeni undlula lo kanjani athi uhambe ngamanzi angisho uhamba njani ngamanzi andlula emhlabeni bese bamthola ingoba ekhaya basuke bakhala mathethe ilento naye ifika naye ibangela umsindo ngiyaza kwabona le ndoda engithi ayi hey lengancini yagadla yabona ukuthi khona inyama yami ngapha bese mayisuka yokwata imfune le imthole idonse kudonsayo imlahlele nomthola esefeni noma nomthola kuphi but kunestoko kunendaba engiyaziyo yaseSoweto ne eSoweto eCanada eNew Canada eNew Canada isaphila bangakabulala inkukhu lapha bafaka nayo yonke into eNew Canada kunomuntu owathatha inzunza manje umuntu omnyama lento mayingakufunda lapha emanzini kunenkwele abayazi iNew Canada bayofaka iza ngomlozi ishaya lamanzi wavule so unamanga nomfundisi uphuma adla phansi ngoba sikhuluma ngani lapho sikhuluma ngenzunza ushiya abazalwana khohle ukuthi ushiya abazalwana adli phansi kuqala uyangvisisa so ngikhuluma ngento angikhulumi ngento mina ukuthi ngiyaphupha angalali manje kusasile kimi so into lekhona into ukuthi masikhuluma ngamanzi amanzi aphila kufana nomuntu ozothi ngizoya emanzini abuya entweni zakhe angene emanzini amanzi angeke avumelana ahamba nawo akujika azokubulala kufana noma ungaba umfundisi mina ngikaka abantu abathi bayenza ukukhohlakala emanzini akwenziwe ukukhohlakala emanzini uma ngasuka ukwatile uthi uyongena emanzini ngifunga uba bethuneni ngeke ubuye nethi ukukhubeka kwakho ungenzanga lutho uzilile mara usuka wakhubeka manzini ngeke ungena ubuye so mkhulu mina kushaya ngequestion yana yami eyi into engifuna ukuyazi like after the episode esishayile bengidla sonke lesikhathi yazi ungena kanjani like uyayehla uyabona mawungena uyafeinta uzibona so da kanjani ulenda kanjani or uyabona njengewakande yabona lenda kukhulu wendiza ngilenda gizi ngiyothi ngikhuluma ngikutshele enye into bese uthi hayi ayikho nayo hayi sicela ukwazi no iproblem yamba mfowethu ngiyangithanze mina umuntu mangiphikisa bese ngiyaprove uyabona fair sizoba prove ngawazi manje kwamele siye emanzini uzoya yena thina siqala ngaphandle so ngifuna ukwenza kanje ngikhona ukuba se la endlini manje mara uma ungafika eMaputo uyongithola yazi uphindile lento mkhulu uyayiphinda futhi so bayibiza teleport bathi uya-teleport Dragon Ball basho kanjalo amapopaya ukhuluma isipopayi angiwabukeli amapopaya ne-TV yanginayo mina kwashayo 7 sengilele kuyakhathaza ukuthwala kuningi 150 ayitiyadlala yo ay khona uthini manje no Italian angithwalanga mina okay mkhulu uyangizwisisa angithwalanga ngiyathwalisa nginezipoko ezi159 zokuthwalisa at least akusezakhe wena uthe 150 ngakubona ukuthi uphonye 9 mara ngibona awuphonyanga le 9 ngoba khona umunye babo uzifuna ezi9 ubani lo ngeke ngisho igama lakhe imali yami ngahamba baba so ngifuna ukuchaza ukuthi izipoko ziyaphila
namanje mangubekela ukuthi ngakwazi ukusuka manje uyabona u drive wena uye kuphi ematolagare sejariam mawufika uyongithola la ulana le hayi mkhulu yabo yabona manje busho hayi basishikela zona lezi sicela usitshele umphefumulo bakubona kanjani because inyama ila kusho ukuthi umphefumulo le so umphefumulo ngizobona kanjani ngenyama anginamphefumulo mina ngikhuluma ngokutshela ukuthi manje mawungasuka uhambe or uthumela umuntu ematolagara athi uyohlola uyongithola ngihlele endumbeni kanjani ingangithi lento ifuna ukuthi icamera le ikwenze ingrecord angisho ngikhuluma ngilamanje bese ngishiya la nama necrew yakho enye uhambe nenye crew yele nofika ngitholele what if ake Gobela la what if we hayi so mongena phansi kwamanzi wena usukula nathi then when uye emanzini uyangena uma ngene emanzini ngene emanzini wena uqobo lwakho straight lami ngiyothatha amandla ngibuye so phansi kwamanzi ulenda kanjani like ulenda kanjani da uyabona mawuyehla usukulele lezi secret I can't tell ngiyabona ngizama ukuthi uyalo so into engifuna ukukutshela yona iyodwa ningena kanjani laba bavale khona bathi enter at your own risk baphinde baseletela bafaka nejariti bajaritela ukuthi asifuni umuntu but bangialawe mina ukuthi ngingene lapho ngiphinde ngiphume enter at your own risk, which means they are not allowing anyone to enter that place, but mina ngiyakwazi ukungena ngiphinde ngiphume. Ngisho nomlungu imbala bafa kule ndawo ngikhuluma ngayo. Kunamathuna lapha abantu abangabazi ukuthi bakuphi. But ngiyangena mina ngingene ngiphinde ngiphume. Ngeniswa yini? Idlozi lami. Ngoba mina nalento leyesemanzini sibochuma. Yeah. Yeah. So umuntu othi ufuna ukuyiprove. Nithe mina ku episode number 3 or 2 angiyazi ukuthi njani. Number 3. Sizoba sikhomba abantu ukuthi masikhuluma ngokuthi umuntu uyaphila sikhuluma ngani. Phela umuntu utokuphikisa athi lesiginqile isilegona leli. Yeah. Angeke ukubulale wena. Ufuna ukukhona ngokuthi uzumbulala ngene la egonweni uyamfaka umuntu ahlale la. La. So si4 manje la kunamuntu phambili. Kunomuntu ukhona. Yeah? Okay, lenzani singakhomba izinto zabantu. Yenzani? Ikona puti. Liphila ngokuthi ngithe namhlanje ngilambile ndoda. Ngifuna imali. Mali le. Ngifuna ukuthi abantu abami bakhona kudla. Ngifuna ukuthi nami ngikhona ukuthela ipetrol. Ngifuna ukuthi nami ngikwadi kuya kuphi. Bese liyanani lekona liyangiphendula. Yo. Uyabona? Mali ngiphendula ngokuthi ngithola imali. Yo. Mangithola imali maratala ngitshelela. Ngiphi inyanga leyo yatiko. Ongimuphi umuntu lo matiko. Oko wangena esitolo. Waspend 100,000 ukudla nabantu. Mkhulu professor. Angahlubani nabo. Yeah, mkhulu professor. Uyangivisisa? Ngithatha le mali egoneni. Ngithatha. So angifuni ukuthi abantu bakhulume kakhulu. Uyangivisisa? Umuntu angakhuluma bhuti ngeke umenze lutho. Kufana noma uthi ngithwele ngiyahleka ngiyangikhaza ngiyadlala guys ngiyangikhaza nakho and futhi hayi ukuthi uyangithuka yabayangazi ngani uyangivisisa awungithuki ukuthwala kusisona nawe uma ufuna ukuthwala buzothwala ekuya ngokuthi uthwala ngaliphi uhlobo so mkhulu mina ngicela ukubuza kuhleza ngiyazi ukuthi nayi host ngi-co-host man ngicela ukubuza kayi1 ne njengoba upha abantu ukudla upha abantu like when you are giving back to the community don't you get like ama criticizes because kunabantu bathi uzokupha okay kune clip engingayibona eTV ne like not eTV efonini la muntu lo yabeka khuluma ukuthi abantu laba bahambe bapha abantu imali basuke babalekisa ukufa eJardini labo babise endlini zabantu
so basically bathwele so idlozi leli elimuphi imali alisadle ejardini selidla la ahambisa khona imali so awuthola izinto nje ukuthi ungathathi into yalomuntu uthwala ngawe uyabona inkulumo enjalo ikhona ingangithi umuntu ukhuluma into ayifisayo ngishilo ngathi mina ngithwala ngiyathwalisa nangisho so ukuthwala angiphi umuntu imali mina angisho yeah mina abantu bapha mina imali izinja ke so mina ngisuka la ngiya eKitKat ngikhuluma neKitKat ongikhuluma newholesale enkulu yazi ukuthi bafowethu kuna uTalian yeah bafethu indile host yami buhle ya buhle wanza ubuhle lapha ubuhle uyahlupheka wazi ukubuhle akusimnandi ukudla mkhulu ngasho kanjalo uyamkhesa lalela sengiyabhekisa mkhulu ubuhle kahlule ya kahluphe yo alright mina ngisazi ngofanele kusangobani okay usethu uyahlupheka yeah sorry sethu zasitholela usethu uyahlupheka but ekuhluphekeni kwasethu mina ngidla ukudla ngilale ngisuthe but usethu ulala ngendlala uyangizwisisa manje mina no Nicole noZethembe noPumpi ya Pumpi intombazana yami inhliziyo nyana yami inhliziyo zami lezi engizibizayo so mangisuka lapha siyahamba seThekwini siyodla imali sidle kamnanzi sidle silale e7 star hotel kodwa kunomuntu oswela into angayifaka emlonyweni bese mangicedza lapho ngithi mina ngiyinyanga ngemelaphi wendabuko angikhombe mina abantu ukuthi nomuntu abangipha kona abantu nami ngiyakhona ukusherela abanye abantu ngiyengithi mangitshela abantwana bami mina ayirada ngiphile nabantu basestradeni nokuthi ngiphile nomuntu ongangilaleli ngoba umuntu osestradeni unelindlala uzokwazi ukungilalela uyangizwisisa and hayi ukuthi ngiyamenzisa ukuthi angilalele ngoba ufuna ukubenefita something kimi ngiyengithi mangipha ngenhliziyo yami enhle bheka unyaka ozayo ngisho ngiyapha mina manje bantu abakwazi ukufunda iBhayibheli abacriticize kufana nalabantu abacriticizeayo lithi iBhayibheli mangilifunda sibusisiwe isandla esiphayo kunesamukelayo ngamanye amagama umuntu uchaza ukuthi afune ukamukela bese afuna ukubusiswa you can't get those things ungakwazi wena ukupha awuphi umfundisi ngoba ashumayela uthengile imbugino but wena mawuqeda uhamba ngeenyawo unetha izulu mina ngipha umuntu othi ngiyaswela okweqiniso ngithathe into yami ngivula inhliziyo yami ngithathe into yami ngimuphe lo muntu mina even noma mama ngalamba ngendlala but umuntu ongaphandle ngimuphe ngoba ngenzeka umama umlamba ngendlala so uyezenzisa you understand so mina angiphi ngoba kunaloko ngizuza ngoba ngilalele mina kuphi isandla esikhiphayo Proverbs uyangivizisa esikhiphayo siyabusisa kunalesisamukelayo lalela Jesu uthini ma akhuluma nana ebathi bakholela kuJesu uthi Jesu makhuluma nabafundi bakhe uthi lalelani labafowethu ngokuthi thina abantu sidome ngento eyi1 asikhona lokuthi sithathe into sikhosi sibelieve kiyo uthi kimi akekho umuntu ongaba nesinkwa lana ngikwazi ukuphakela abantu abayi100 you understand uthi lo no bezikhona but bantu bathengile sekusele amaphisi ayi3 you understand uthi ngingakwazi ngoba unamandla lo muntu masikhuluma ngamandla sikhuluma ngamandla ukwenza izinto sikhuluma ngamandla ukuthi ungiphile imali lo muntu angithathe le mali ngiyoyidla nawe oswelayo ngempela ukuthi noma udla iChristmas mabanukisa kamakhelwane inyama na unukise uyayivisisa ukuthi njani ungathi mawuthi uyavuka awusazi ukuthi ushonephi abantwana mama siyambile so uthola umntwana ahleli kamakhelwane abheke umakhelwane kuyanukela kamakhelwane ubheke abantwana bakamakhelwane bashaya fork and knife uthulile umntwana nje sicosha indlala 1
mina mangazibona singabantu sipha abantu ukudla abantu babe ne blanket abantwana babe nencwadi zokuthi bakwazi ukufunda esikolweni umntwana akwazi ukugqoka isicathulo aye esikolweni ngakhula kabhlungu bhuti mina yeah so into angayi experience ngathi angifuna omunye umuntu ayi experience but nginakho yeah angisho ukuthi nginakho kuningi akusikuningi kodwa lokuncane enginakho angikushare nani ne community engiphila nayo nanengele ngingaphili nayo and kusasa nje ungisize ngomgqibelo ekseni uzongishuta esowethu esowethu ngoba ngipha omunye umama onganaminwa yezandleni zakhe akaloyiwanga akakhathanga emsebenzini wavela njalo ngiyoba ngiyomupha lo mama igroza ngiphinde ngimpe nemali ukuthi akwazi usiza izukulu zakhe nazo zibe mnandi zidle at least ephepho zigqoka gqokile akufani naloko abantu abaningi bathi ngiyaloya mina ngiloya ngala iginqi zami ongenza nje angithakathi bafuthi ngithakatha ngokubona omunye umuntu ukuthi uyadla noNkulunkulu wangibusisa nangomfazi ukuthi akavumi ukuthi masipheka ukudla kusele endlini akuthatha kulahla ngeke akulahla umkami ukudla shout out akakulahla ukudla mangabe sekuyasihlula ukudla Israel akuphakele sibuye la ekhadi phakele labantu bala ekhaya hayi ukuthi sekumoshekile but because ukushare ukugazini you understand so ukupha into ekhona umuntu ongakwazi ukupha nomuntu ongakwazi ukucabangela omunye umuntu ukuthi njengoba ngidla so lo muntu lo ngenze kulala ngadlanga thatha ukudla ulahla uthathe imali onayo uthi ayirada ngidakwe le mali than ukuthi ngisize lo muntu aphumele yazi mkhulu adding to what you are saying mina into engifundile empilweni since ngikhula kanje ngifunde ukuthi impilo ekupha lento oyipha yona thank you if uyancincana uzoncishiwa if uyaphana uzophiwa ngayibeka basic kanjalo so nathi la sihlala khona nobuhlezi siyabhadala irent asisebenzi siphila ngalento le mara cause inhliziyo zethu zivuliwe siyakwazi ukushare kuze umkhulu professor athi intwana bamba nayo imali cause why ngikwazile ukushare hayi mkhulu mina ngithi kwandle la uthatha khona yabona kuyonke lento awungiwe speechless ngithulile because of ijulile lento eshoyo ngoba ijule kakhulu kaningi uhlangana nabantu kakhulukazi ifamily ngitholahlele sportini endlini bashe bangekhebishi iChristmas athi ngcono nginathe than ukuthi ngiphe labantu labaya mara going back to le ndaba leyo yokuthwala ngemali ikhona vele lento ukuthi umuntu athwale ngemali because khona umonyo osaziwa yesimaziyo yabo ohamba apha abantu imali so ikhona into enjalo ukuthi khona umuntu othwala ngemali opha abantu imali ukuze inhlanhla zabo zize kuye ikhona into enjalo truly speaking does not break any friendship or sponsorship yebo ikhona into enjalo yes sir ukuthwala uthi no mina ngifuna ukuthwala angifuni ukusacrifice and lezi bizi sacrifice but the more ngenzeka futhi lesinye isikhathi kungasi sacrifice the more apha labantu imali lesipoko siyajabula sona sifaka kaningi wena uthi no thwala ngime azikaningi lezi zinto uyangizwisisa ngiyakuzwa mkhulu asithi ngikhiphe 50,000 kule 50,000 lesipoko sithanda ukubona uwondla abantu maybe sithi ayihamba upha hamba uphu webo okay mawucetha lapho momphila okay mara ngoba okay vele in need of cash uyangizwisisa isipoko sani sokuzwela ayisipi sekukhona lo ukuthi uthatha lesipoko sokuthi sona uma ayoyenda ayopha wena imali vele ngeke uvuke ube nenhlanhla okay into ebengifuna ukuyazi le ngeke uvuke ube nenhlanhla ngani ngoba vele utophilela ngokucela so ngiyengithi ngiyenza ama correction mina ngibapha abantu every year ngibaphe every year angibapha lo nyaka lo ngiphinde ngibaphe nama product intamani nogeza kuvuleka inhlanhla nikwazi ukuthi kusasa nikuwondla umndeni wenu shout out ezinja hayi ukuthi ngithi every time nizophila kaLukhuleni qha umuntu engempha manje ngeke ngiphinde ngimuphe unyaka ozayo ngoba impilo yakhe izoba akwazi ukondla umndeni wakhe so uma kufika lesikhathi saka December
ngiyabapha vele no January abantu but angifuna ukuthini ngifuna ukuthi inzunzu ikhona iyaphila ongakholwa okwakho okholwayo okwakhe so mabuhleze ngokugcina ntana yami bese ngeke ishow yakho kuyo yama last question yama last mkhulu ngokubona kwakho sacaba ukuthi amathwasana asalihlonipha iphehlo like amathwasana manje asalihlonipha iphehlo truly speaking futhi does not break in friendship or spaza shop yes umuntu kamkhulu nje all right into ekhona ithi idlozi bafowethu uma likhona kulukuwe uzokwazi ukuhlonipha iphehlo kodwa uma uyelapha ekuthwaseni ngokuthi wena uphethe ezinye izinto ngeke ukuhloniphe lokho that's why ngithi mina uyabona lento le ungibuze kahle lento siyesibiza ukuthi ishoba so ishoba liyahlonishwa sho ukuthi masithi umthetho weshoba sisuka sichaza ukuthi ubunyanga bakho mina futhi ngeke ngithole ngibophe ihiya ngababa uyangichaza angazi uyangizwa okay esportini yeah okay sharp ngeke ngithole ngifaka ibeats ngiseThafeni sharp utshwala bona ngiyaphuza shemnkosi yami yo so but ngeke ngithole kuphi esportsini ngiphethe ishoba niphethe amabeats yami futhi nami uma ungahle ngithole ubungiphazamisa ngitholakala esportsini ngwendeka maybe ngifike ngema ngathi ngibambe 6 or ngenzele into yakho yaka2 or ngenzele into yaka2 ukuthi sereka i2 yaphapha yongena eThafeni yathola kumnandi yahlala so but mina angihlali esportsini why ngemelapho indabuko ngilapha ngeshopa if ngizodelela abantu ngibagwajise ngokuthakatha ngibagwajise ngokuthini angazwe ngizwe ukuthi wazophuma emthethweni weshopa awuseseyiyona inyanga noma uyithwasa ungathi wena uthwase kuphi kuthi inyanga etselela nomunye umuntu ubunyanga kusho ukuthi ngithusela wena uthi ngitokubulala wena ngitokubulala wena ya mina ngangitshela ngithwasile mina ngitokwenda kabi cha umunyanga ukuphila nomuntu abasho bona bathi uyinyanga lozokubulala but kuwe kungayikho lokho ngiyangivisisa into lesuka ithusa abantu mathwasana namhlanje badakwa yo mathwasana namhlanje bayajiva mathwasana namhlanje uma kumele avuka ashayelwe idlozi athi ngikhathele mina abanye balifake omunye hey ngingakhuluma ngokufika ngabe lo mama ukhona la angakushare mina lami idlozi uthi omunye sisi fika la ekhaya ufuna usizo ngeke ngisho igama lakhe athi mina mkhulu bangihlebela igama lakhe athi athi nami ngafake ngathi sethi wabayeka abantu basekhaya vele bakhipha imali bayenza yonke into wena wathi ngilento uyafake athi yebo useswakwathuka kwayena athina phela besithi unedlozi athi mina bangihlabela noma bangiphuza igazi lela bakuphuza ngithi vele uqine vele uphuza igazi lela angathi edlozini aphuza ungakadlozini athi vele bengifake ngathi uNkulunkulu umukhulu manje mawufake amkhulu amadlozi wakhona ukujikisa phela ngisho amadlozi baruhlanye once awunadlozi phela bhuti kusho kwakhe lo muntu uthi yena noma bayenza lenkonzo bathi kunenkonzo okugajeka so ezinye izinto nako ungamsola lo sesiphinde ungamsole ngisole mina futhi nezinyanga zanamhlanje umuntu waphatha inhloko bathi unedlozi umuntu waphatha izinyo bathi unedlozi esigabeni sokuthi sifuna ukwenza imali umntwana khona umthwasisi mawujika kusasa ujiva lapha kamama uyangichaza ujiva lapha enkandla ujiva lapha eRed Moon ngoba kanayo lento that's why uthola umuntu kusasa safake lo buhlale nginyanga mina ngidla uloya yeah understand ngidla mbonza azokuthunga ngabonza ma izinto engizibona mina kuma social media ziyangethusa nami eniyalo amasangoma kuma social media mina into engifuna ukuyizwa ukuthi kanti why iTV seyaguquka yaba yiplatform yokuthuka omunye umuntu lalela bafowethu if mina umuntu angangithuka angeke ngizwe ngimphendule ukhuluma lokusenhlitweni yakhe vele ngengiphendula ungeze nakusasa noma ungeze ukuthi hayi mara kanti umzwanga uzibani bani uthi 1 2 3 4 I want ngeke ngi-entertain cause of mina ngiyazi ukuthi kuphi uyangizwisisa uma singabantu asithatheni singathatha unyanga sibuyenza iboss
singathatha umnyanga sibuyenze in into yenza abantu kusasa basheshe bawe noma bebadume kangakanani bawisa yini ukuswela inhlonipho nokukwazi ukuzibamba ukuthi leza kuseyezami ithi ngingazi ngeni yazi ukuthula nje ungamphendula umuntu umshaye ngeswazela inye linzima kabi mina ngithula umuntu angangikwatisa even abantu abamba ngathi umuntu angangikwatisa ngiyamtshela ukuthi wabona lempilo ufuna ukungiphilisa yona ngiyakwathi kuyiphila and ngitothula ngithi du uzoshayeka ukuthi uyawonza uyakhuluphala uyenda njani mara into ekhona izokutrapa and then until ubuye ubone ukuthi manje lento engiyenza kulomuntu inzima nomuntu okuthuka sizangoma akunanido ukuthi singene ku social media hey wena siba ngimanga hey wena Dr Lukhuleni nobubi nobumnyama nezigqoko kanjani yebo vele ngimumbi uyangivisisa ngibonga nethi kungikhumbuta ukuthi ngimumbi uyangivisisa mina ngeke ngu-entertain uyangivisisa into ekhona abantu abaningi bayenza ukuthwasa kwaba yifashion that's why wonke umuntu namhlanje but uthi ngiyathwalisa omunye uthi ngenza in hayi ukuthi labantu bayakwenza lokho nethi ngoba sekuyiya kwaguquka kwaba yifashion ukuthwala kuqala manje ngabo 2000 umuntu namhlanje uyahamba uyothwala uzombona sathi ukhanda igubhu usifunde isikhathini isigubhu ngoba sifundwa ukuthwalisa kufundwa namhlanje uthwasa nenini mina but ukufunza lo msebenzi kwakhalente yangithatha isikhathi yangithatha isikhathi nemene ukuthi abantu engihlala la enkangala abanye abakhona bangazi abanye bazi ukuthi no uLukhuleni so uyangivisisa uLukhuleni so but la ngisuka khona ekhaya la ngitalwa khona bayathi ukuthi ngisuka kuphi nalomnyanga mangayovela nelanga siyoya ngale bu goba uma siyofika ngale bubu kuyoba nzima kakhulu because of you will hear istory sami ukuthi angiqalanga mina ngingaka sengivela intshebe ngaqala ngimncane mangikhumbula kahle ngangilingana nalentombi uyibonayo nje le ngangilingana nayo until namhlanje ingako noma ngidlula umoya uzowathuka umkami ngoma ngiphe nginokuba naye la ntombi abanye bathuka ngengangena kuphaya FM was ngo 4 o'clock ekuseni until ngo 5 nginokwena ukwena wathuka athi labalandeli if bebangangilandeli bengizothi labantu bathengile ukuthi bafone ubaphengula ngabaphengula inemene ukuthi bazokuthi labantu laba lo muntu osiphengula la ngikutshele ukuthi usuka kuphi uyenze njani ubani wakina kasekho wahambiswa i1 2 3 4 ubanja uyangivisisa ukwena namanje mangene Power FM uyaqhuqa atangikaze ngayibona inyanga enje so okay mkhulu uthini because ephehlweni kunabanye abasephehlweni namasangoma bayaloyana abasephehlweni bayalalana abasephehlweni omunye relationship ephehlweni mina into engithusa kakhulu namhlanje futhi inhlamba le uyabona uma ngazi umuntu okwenzayo lokho mina indumba ngayishisa kwamina ngimuce nayo yonke into yamalungelo yokuloka kanjani ngoba ngikhumbula mangithwasa mina baba angivele kutsala besingadla amacansi hayi la bethu abantwana iqanda ulishala lidli mina bengingalidli iqanda nje necheese ngangayidli ingulube ngangayidli nanyala ngiyidli namanje ke into yesimithi so kwenzeka sobuhle bathi awulalani ne mawucetha lapho mhla uyolalana sokuphela intwaso sosekhaya kunenkonzo kumele uyenze ubuyele kaGobela uyoyenza leyo nkonzo yokobopha uGobela ngedubu uthi uGobela ayazi ukuthi manje so uyenze njani hayi ngeke ngisho sinabantwana sewuyenze njani mawuyomfasa ngeduku lela sewuyazi ukuthi ububu sewuhlangane nobaba uyanderstand so what about uGobela okwazi ukulala nethwasa lakhe aphinde alikhulise lithi thwasa umuntu ulethe umuntu uthwazothwasa at the end of the day sobuya ekhaya nesisu no jokes izinto zabampela real talks akusijo lesikhuluma iqiniso
So uma qedza lapho umuntu uthi siyakhe i-relationship emfazini wabani because asidulethe nje umngakho asidulethe umngakho uthi prof uphethwa amadlozi ene vele umfathi wakunedludi vele kitli semadludi wona athanzana kanjani niphi idludi likwathi ukuthanga ukuthi ngiyakuthanza wena liyahlanya lelo liyajola idludi niyezwa musi nina amathwasana enjola nabo Gobela ayikho into enjalo kusho ukuthi wena vele nelidludi lelo ude ngilabo abafika la bathi ba fake athi prof ngisize mina ngangifake ma wena prof umuntu makafika awumuzwa nje no phela mina ngikaze ngaphila nama fake no ngitshela iqiniso into ayiphi ukuthi mina prof angisiyinyanga ngangifake ukuthi ukhuluma kanje uyamhlahluba noma uyazicocela nje phela mina nama yaphahluka mina mangibuka uyathuka ngikhuluma bonke nami cishe ngitshele ngisikhize ngithini sithwele dala ngisola wena le bag le yakho le kala iphethe ngiyabuya nje kusasa kuprofessor ngizoqedelela so into engifuna ukuyisho asiyekeleni mina ngifuna uTariana nimani lokunisesha manje ngamtholi isangoma esisa umsebenzi obunyanga phansi esilala namathwasa esiyenza ukukhohlakala hayi mani ngicela ningibizeni baningi mkhulu amanye amasangoma manje abhema iCrystal musi kama impela abhema ama drugs lamasangoma umunye bekabhema ama drugs bamise rehab sekayahlanya bathi unedluzi sekayathwasa maqeda ukuthwasa uya straight in ukusloya abanye bayasishaya bathi banamabhanda abanye bafaka amabhanda ezinja bathi siyazibona lapha ekhasi niyadlala ngicela ufike eKasleni bafowethu hayi ukufika kwami eKasleni ngizohlala nje ngangisesowethe ePinville ngisiza abaningi ePinville ngibonga nabaningi abathi bangibone eKaslami shout out bafika ePinville sabasiza namanje basho ukuthi uGogo Ndluvu akekho yamile bambone ke namhlanje bambonile abaningi bazile abanye laba bafike bathi hey prof ngahlala phansi mntwanami wahlala ngathi buya mntwanami wabuya ngathi kwenza njani wayenza kona so iproblem yezinto abantu abangakho mina mangihlela emsamo wami ngikhona ukufunda izinto ngesikhathi ezingisho ukuthi ngina 159 or 50 yezipoko ngoba le 9 vele ngathi siyahamba so le poko lami ngihleli nazo ziyaqoqa nami zikhulume nami ukuthi mntwana manje siyakha into eso mntwana manje siyakha into eso uGogo Ndluvu bafethu akathengiswa wami hayi why akathengisa uGogo Ndluvu wambo fethu uGogo akayindawo wami uGogo Ndluvu emkhulu ngicela uGogo Ndluvu kufanele ukuthi uyafemba or no udifferent uGogo Ndluvu ukhuluma nami ukufemba angisho bakhuluma nathi sonke ya ngicela baje ngingatshela abangani bami ukuthi ukufemba yini ngiyabajela yes ukufemba masikhuluma ngokufemba ukufemba suka sifemba wonke umuntu so edlozini sokukhuluma ekufembeni suka sikhuluma nathi sonke but uGogo Ndluvu ukhuluma nabani nami kuphela yangivisisa one man bese mangithi gogo nguye vele lo athi ngido hlala phansi ngoba ngiyakuza ahlale phansi ngigogo Ndluvu ungahlali phansi phela cha khuluma iqiniso la ahlale ma sengiyazi mina ukuthi usuka athini akephi le ndomusi ilula nawe ngakuhlalisa lapha esitulweni sami ngikhulume mina ngisho ayazi voice yakho ngigogo hlala lapho uyohlala yangivisisa ngathi angifuni lokuthi ngikufakele emadimoni angifuni ukuhlala lo thanda izinto lo anyway mkhulu yabona le ibhoko zakho ezi150 59 azilu azinakucabana nyana nje sezikulwela sesifuna ukukenzela zonke lezi zinto ithi ngikwenzele i-example mkhulu yeah it has been yabona sekunomoya ungawathi thina sisisabe siphila nazo mina iproblem yami eTariana ngifuna sophuma ngegate ukhohlonelo ungawari zilethe la ngizokenzela i-example eso ibhoko zami asho nibona ithathu la yeah stage thathu yeah ithathu ikuphi inkulu yabona manje ibonwa yini yabona so thathu yeah inethathu le yamaline yeah so lento uma kufika isikhathi iyaguquka le
that's why endumbeni yami ngeke ngene mina utshontsha imali Angeke. endumbeni yami Awukahlali ngeke nawe. ngisho ishumu ngayithatha yona yokudla ishumu yokudla ukuthi engamthatha Marivari. Bheka lokudla kanjani? uyayibona ishumu leli manje And the ishumi and uyohlupheka imali ngeke ihlale esandleni sakho ngoba wenze njani utshontshelwe lo muntu Ne. Yeah. Uthi same or uthi 5? so into ekhona ngichaza ukuthi ebunyangeni kuneqiniso kuphela and eTaliyani nangikutshela iqiniso bunyanga buyaphumelelisa mawusebena ngeqiniso ninyanya inyanga edlala ngobunyanga oyepretend ukuthi inyanga ingasiyinyanga Yeah. Umoshigama. so uma qeda sonke uma ukhona bazi ngizovela mina ngizoba nuka ngale Nilabe crystal love. ngithe wena nyanga ebhema in Crystal. Ngasabi kuyisho. ngizobathatha abantu ababhema ama-crystal or babhema kwayini ngibathathe ngishise le ndumba yabo angisho khona lo bekathi uyasiza naye hayi naye sukwapha athi inyanga zinamafeki ashesha ayi asiyeke alright ya ngiyanthanda abathandi bayo So people sibalike ukuze ukugcina bese ngiyake ngisho yakho ngiyacela ntwana yami. Indaba le. Iserious. Yeah. Mkhulu wakho. Ngokuze uyijumpile umlozi. Mkhulu ibuko. Umthumele ngazo. Angisabi ngiphila nazo. Nipho. umlozi masikhuluma ngomlozi umuphi kunomlozi wabelusi so kunomlozi ongekho phezulu komlozi ekhona ekhulumayo phezulu kwa 100% 6% iqiniso Yeah. Out of 100%. yeah 6%. Not six. iqiniso Abelozi basishutha kanje. So 94. Akusithi. Shutha kusaba lo. Mara angifuni. Ngicela ubatshele ukuthi umlozi yini nabo bazi lapha emakhaya. iproblem ekhona ngomlozi uyatrikeka vele Very deceiving. angisho kufana nomuntu okuthiwa uyenza ini nalomuntu othi umkhulu wakho ukukhuluma nawe uthi letha ipassion yakho yonke uthathe 1 million uyilethe uthi ayena ngimvile ngimkhulu mara ukazi wakhuluma namkhulu wakho so yidoming naye into engingayisho kubantu ukuthi asicwayeni kuyeke kusufuna izinto ezikhulumayo izinto ezikhulumayo or sikhuluma nabanye abantu ungazithandi ngoba awuzazi ukuthi yizo noma akusiyizo Yeah. In short, bandeke ukuphapha. abantu abayike Because nokushaya amaflake bathi ungashaya iflake wena ubiza imilozi. bahlanye Ukukhulu uthi antwami yahlanye. amaro yahlanye into ekhona Yeah. kanti sasilusa njani masibiza inkomo sikhalima inkomo sasizikhalima ngani Yeah. noma sesibizani sibangani Yeah. Noma bizi cherry yakho. uyayibo so uyazi ukuthi uma ngithi sewumela Busy. ekhoneni uyayibona injani Mkhulu mina ngingathanda ukuthi sihlale untarani yambona nje ukubhalele nje essay eningi ukufuna nje indaba eziningi. So mkhulu abantu inet bakuthola kanjani? Sihlaselo amanamba bafethu nawo amanamba kamkhulu manje nimfuna kanike ku inbox. Nifonele nomkhulu inamba noma ungayiphinda kayi7. Yeah, chance yakho 1 hour. Khuluma inamba kuphela. number yami ithi 0 0 8 8 1 1 8 8 0 0 9 9 2 2 8 8 2 2 0 0. isho ukuthi 0818092820 iProfessor Cm Lekhuleni inyanga muni inyanga kuti kota inyanga yakudidusisa noma ungabukela kusukela enyaweni hayi khona bafethu ngidlala kahle se into ekhona ngifuna ukusho ukuthi bafowethu uProfessor Cm Lekhuleni uyinyanga eyathwasa engazidlali futhi engazwani nabantu abayenza imanga business ngithi bafowethu siseKas'Lam iKas'Lam kasithi ukhasi siyehla siye Bushbuck Ridge ngomhla February before iValentine's Day ngihamba nalabantu laba ngiyobakhomba umuntu uthi uyaphila ngoba ngiprofela ukuthi Gogo Ndluvu akenzi nje uthi hayi yikho lento le so ngifuna ukubambela inyoka iphila bese ngukhalimeni
ukuqhubela amabhubezi hayi la joviwe noyehla kulawa vele fike shiyo ngikukhalimela ibhubezi into hamba lehamba ibhubezi ngilikhayime so ngiyoba ngihlezi nezilwane ezingakwazi ngajwayelanga abantu but angeze ngiyenze kabi mina ngani ngoba ngumntwana edlusi ngumntwana wethonga ngaphiwa ngabizwa la ngimtukulo ongathemishe ngesitukulo sositukulo sabani sagenukile ngiyogenula indlala inkosi nibusise hayi mkhulu ungahambe mkhulu happy for hamba bafethu umkhulu sitshele mkhulu bengicela ungiraphele up ngento emnandi yabo umkhulu bafethu njengoba a give away ekasi as a give for record and chill anceda abantu umkhulu une-family. Before sivala, can you please enlighten us about family values? What makes a great family? Ifamily imnandi bhuti ukuba nefamily kubaluleke ngendlela ecakayo ukuba nefamily nabantu abakuthandayo special nje mina ngizokhuluma nginomfazi omunye uNkulunkulu wangibusisa ngihluphekile kakhulu but ngithe mangithola yena lo mfati lo wangipha lento lokuthi lithando shout out my sister so lithando nokuthi osupportive lesinye isikhathi unokubheka futhi ifamily bafowethu ivalue yefamily ukuthi uhlale nabantu abaku-understanda into oyenzayo hayi abakubandlululayo nawe futhi uzame ngakonke semandleni ukuthi ukwazi ukubakhomba lento oyenzayo ukuthi inomkhulu enjani mina mangiphengula isikhathi esiningi ngami uyangisupport ngabe uhleli nabangani bakho uyaxoxa uyaharinga uyenza yonke into but ulana ukubheka ukuthi indoda yami iyenzani itshela abantu iqiniso and umngami ungisupporta ngendlela ukuthi athi wazi babakhe ayikho into engangizwisa ubuhlungu if abantu beza la ekhaya lento abayifunayo bangayitholi so ngicela uyene show ukuthi abantu lento abayifunayo benda njani bayayithola bese size ebantwaneni kumnanzi ukuhlala nabantwana abakulalelayo abakuthandayo nokuthi uzame nawe abantwana bakho bangasweli into cause of ufaila ukubanikeza asizame singabazali abantwana abaningi singabablame sithi babhema namhlanje ababhemiswa yini babhemiswa ukuthi kunezinto bebazidinga but singabazali sifaila ukuziyenza umntwana akaphuma endleleni ngokuthi ngiyakwazi mara umama uyakwazi ukungenzela so mina ngimind ngasinye isikhathi ngithatha umndeni wami siphume nabantwana bami umntwana ophuma endleleni ke mina ngifuna ukutshela nawe umlaleli ongakwazi ukukulalela awungamfaki ube iphathi yomndeni wakho because of uzodestroya ithando elikhona ngaphakathi ekhaya into ekhona umfundise ukuthi abe ne-understanding akwazi ukuthi ungumzali wakho ufunani and hayi ukuthi uma umphanisha uyamzonda awumphanishi ngoba uyamzonda umphanisha ngoba uyamthanda ufuna enze into e-straight asimpanishi kuphela umntwana ngoba ngokumshaya kuphela mphanisha umntwana ngezinto azidingayo umphanishe nje ngento ayidingayo uthi umntwana nami hayi ukuthi anginayo into imali ukuthi ngithengele le khukhu le but ngokuthi angilaleli ngeke uyithole le khukhu ngeke uyinunge lapho umfundisa angabi umatefe uyangivizisa mina la ekhaya sinabantu abasizayo but ngiyazonda ukuthola umntwana ahleli phansi eziyasebenza intwana zakho hands on kakhulu ngizonda umuntu ukuthi athi mina ngiyafana ethi ngidla thatha ikomisha lahlele lapha because kunomuntu okumele athatha lwashi akafundi kwasha ikomisha but mangakuxoxela mina ifamily ngakhulisa ugogo mina nokubatshela abantwana bami ngithi bantwana bami nginifunela i-future ekahle but i-future ekahle suyithola njani akufikanga lula lokho enginako nami angisho ukuthi nginako but lokho okuncane enginako ngiyengifisa ukuthi nathi sinina ningasweli ngangidla ipapa namanzi nepelepele neshuke netswayi ngibuye esikolweni ngidla lento le ngidla so ngibuye esikolweni ngihamba nga5+5 ngathi mina le 5+5 yami le uyayibona le ngazala ngihamba ngayo but angeke ngife ngihamba nga5+5 ngafunga ngithe mangiphiwa isiphiwo ngangithi mina ngizoba umquli bengicula mfana ngathi ngizoba ulundi uyangibisisa
so i-problem yami ngabulawa ilento enganikezwa yona yathi mangidisturba ngathi ayine still ngizoya esikolweni that's why ngifundele mina i-African medicine nakhumbula ngikutshela amaphepha khona ngiyenzile African medicine ngiyenzile theology ukubuka ukuhluka kokuhlukanisa ukuthi lo bunyanga nokukholwa kuhlukana kanjani so that is why angeke uzungiyenge uthi iBhayibheli lithini mase singayiqinisweni sazokhuluma enye topic ngelinye ilanga yokuthi uJesu bekanjani bekanjani kancane bese sihamba bekamnyama peace out bafethu bafethu nimzwile ke uprofessor